ariko mbere ko dukomeza nani makweka dusimbukira gato ku cyamakuru GIakadomo.com baratubwira ko Yugi Umukaraza iyi ni inkuru yagarutsweho cyane ku munsi w'ejo nejo bundi aho Yugi Umukaraza ukekwaho gusambanya Shadibu ku gahato ngo yatawe muri yombi. Yitwa Iradukunda Aimable uzwi nka Yugi Umukaraza yatawe muri yombi aho agiye gukurikiranwa afunze hanyuma yo kuregwa gusambanya Mbabazi Shadia wamamaye nka Shadibu ku gahato. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry yemereye icyamakuru igihe ko bataye muri yombi Yugi Umukaraza mu gihe iperereza rikomeje ku byaha akekwaho. Yugi Umukaraza agafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimironko. Yugi Umukaraza akurikiranwaho gusambanya Shadibu ku gahato cyane ko uyu mugore avuga ko yamufatiranye mu ntege nke yasinze. Shadibu akaba yarasobanuye icyamakuru igihe ko Yugi Umukaraza yamusambanije ku gahato amusanzwe mu ijoro ryo kuwa 21 Kamena 2026. Shadibu akaba yavuze ko uyu musore bahoze ari inshuti kandi ko ku mugoroba wo kuwa 21 Kamena 2026 yagiye kumusura iwe yitwaje amacupa abiri y'inzoga bakazisangira. Nyuma yo gusabana ndetse no kunywa izo nzoga, Shadibu yavuze ko uyu musore ngo yamufatiranye yasinze akabyuka asanga baryamanye kandi yambaye ubusa batabyumvikanye. Nuko yabivuze ngo gutegereza yawe cyamakuru GIakadomo.com urebe n'ibindi byavuzwe ariko n'ibindi binyamakuru byanditse kuri iyi nkuru. buretse gatiya buretse mbere yo gukomeza caka manzo mve kano kantu buretse gatoya ibo nge nayirebesheje amaso iriya niyo bita Gehinomu. Nagiye mbona imihora myinshi, nabonye umuhora witwa Ishanga. Rero niba twavuga ngo ni ikibuti kiriya, niba twakita igiki, icyo nzi cyo gusa ewe tata. buretse ongera mve n'uyu nguyu. Umvisha video yasohotse y'umukobwa witwa Kirabo Kisitu y'umusuwagege. Wenda ibyo reka tubyo ariko mbega urugo uziko wajya mukabyina mwa Jesus. Noneho iyo nabonye ntago ari ingiye, iyo none hitumye mahamuka. Yesu we toka uziko ndi kwikanga mu diamond. Nyansura wa Nyayikivu ashobora kuba ari nyirakuru uriya mukobwa. Abandi bati ni umuhora wa Horumuzi. Abandi bati budiho buryo uva mwitako nta kuntu n'ubundi ari amataye yabura misoko ya Nile. Abandi bati turemeye noneho koko Nyabingi yaturutse Bugande. Rero nyuma yo kukumvisha abo bantu ikintu agira umwumvishe fresh nimba nawe utarabona ino video bro ewana ukaba uri muri babantu rwose bakiraho ngo basiketa ugomba gutunyandikira kuri nimero yanjye ingiri ukubona kuri screen yawe 0793427225 ino nimero kabisa nyandikira kuri WhatsApp nawe ngugezeho mwereke ikintu bitumhora Horumuzi bro hano nanjye nayirebye mpita nyamanika we nyandikira none direct. Minisitiri w'ubuzima wa Kenya Aden Duale arasaba imbabazi urukiko ku gusuzugura icyemezo cyo guhagarika umushinga w'ikigo cya Ebola. Wibuka cya kigo cya Ebola Amerika ishaka kuzana muri Kenya, abaturage bakaba barabyamaganye n'urukiko rukabyanga. Minisitiri w'ubuzima rero we ni muri leta nyine bakomeje kucyubaka niwe nagiye kubizira. Minisitiri w'ubuzima muri Kenya Aden Duale wasabye imbabazi urukiko rw'ikirenga nyuma yo gushinjwa gusuzugura urukiko ku bijyanye no kubaka ikigo cyo kwita ku barwayi ba Ebola cyari gishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuwa kabiri Duale yageze imbere y'umucamanza Patricia Nyaundi kugira ngo atange ibisobanuro mbere yuko hafatwa icyemezo ku bihano bishobora kumufatirwa. Akaba yabwiye urukiko ko imirimo yo kubaka icyo kigo kiri ku kibuga cy'indege cya gisirikari cya Laikipia yahagaritswe kandi ko izakomeza guhagarara kugeza urukiko rutanze ibindi byemezo. Mbere yaho urukiko rwari rwemeje ko minisitiri wa leta ushinzwe ubuzima akomeje gusuzugura urukiko mu kwirengagiza icyemezo cyafashwe ku itariki ya 28 z'ukwezi gushize kikongera kwemezwa ku itariki ya 2 z'uku kwezi cyahagarikaga ibikorwa byo kubaka icyo kigo Inanyuki kugeza urubanza rwatanzwe mu rukiko rurangiye. Urubanza rwatanzwe n'umuryango Katiba Institute uvuga ko uwo mushinga watangiye hatabaho inama zihagije kandi ko hari impungenge ku bijyanye n'ingamba zo kurinda ubuzima bw'abantu. Ubako Minisitiri w'ubuzima ni ugiye kubiryozwa. Icyamakuru Umuseke tuvuga ko ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka zashoje imyitozo yo ku rwego rwo hejuru cyane. Ari ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka zasoje imyitozo yo ku rwego rwo hejuru zari zimazemo amezi ane yaberaga mu kigo cy'ishuri ry'imyitozo ya gisirikari Inasho mu karere ka Kirehe. N'umuhango wabaye kuwa 23 Kamena gwari ku munsi w'ejo witabirwa n'abarimo umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga. General Muganga yashimiye aba basirikari ku bwitange n'umurava bagaragaje muri imyitozo ku rwego rwo hejuru, ashimangira ko izabafasha kurinda neza ubusugire bw'igihugu no guhangana n'imbogamizi izo arizo zose zahungabanya umutekano w'igihugu.
iyi nkuru yisomye ku cyamakuru Umuseke. nawe wasimbukiye kuri icyo kinyamakuru. Hagati aho ikinyamakuru Imvaho Nshya ndetse n'ibindi binyamakuru byatubwiye inkuru ya ku Kamonyi, abantu 5 baguye n'urukuta rw'amabuye abantu bagapfa. Abantu 3 bapfuye, 2 barakomereka. Aho natubwira ko abantu 3 bapfuye, abandi 2 bagakomereka bikomeye nyuma yo kugwirwa n'urukuta rw'amabuye bari barimo kubaka mu murenge wa Gacurabwenge w'akarere ka Kamonyi. Iyi mpanuka yabaye mu gitondo cyo ku munsi w'ejo rero agana saa 1:30 mu kagari ka Kigembe umudugudu wa Buhoro, ubwo abaturage bari barimo kubaka urukuta rw'amabuye rwari rugenewe gushyigikira ibikorwa byo kubaka station ya essence naho abaturage bazajya baruhukira. Ababonye impanuka bavuga ko urwo rukuta rwaguye rubwira abantu 5 bari hafi yarwo, 3 bahise basiga ubuzima mu gihe abandi 2 bahise bajyanwa kwa muganga bafite ibikomere bikomeye. Iyo nkuru wasimbukiye ku cyamakuru Imvaho Nshya ukareba n'ibindi byinshi cyane byagiye bivugwa. Harimo n'abaturage bagize bati rwose twari turi gutegura sima yo gukoresha mu bwubatsi, abandi bari hafi bategura amabuye. Mu kanya gato twabonye urukuta ruhirimye rugwira abagenzi bacu 3 bahita bapfa, abandi tubakuramo bakomeretse bikabije. Undi twa Mukamusoni Emeritaye utuye hafi y'aho impanuka yabereye yavuze ko abaturage bihutiye gutabara, ariko bamwe mu bagwiriwe n'urwo rukuta bagasanga bamaze kwitaba Imana. Undi muturage witwa Munganyinka yavuze ko umwe mu bagizweho ingaruka yakuyemo akiri muzima, ariko asa kwitaba Imana mu gihe yari arimo kujyanwa kwa muganga. Umuyobozi w'akarere ka Kamonyi Dr Nahayo Silver wahise agera aho impanuka yabereye rero yavuze ko ubuyobozi bwihutiye gutabara ndetse no gutangira gukusanya amakuru kugira ngo amenyekane icyateye iyo mpanuka. Ati ni inkuru ibabaje cyane, abaturage 3 bahasize ubuzima, abandi 2 bakomeretse. Abayobozi b'akarere ka Kamonyi bwatangaje ko iperereza rikomeje kugira ngo hamenyekane neza icyateye iyo mpanuka ndetse hanamenyekane niba hari abo amategeko azabaza uruhare rwabo muri ayo makosa, aho uwubakishaga urwo rukuta yamaze gutabwa muri yombi. Wajya ku kinyamakuru Imvaho Nshya. Hanyuma rero ngarutse ku cyamakuru igiye akadomo komeni naho nsoreza aya makuru rero yo muri iki gitondo, amakuru yasohotse mu itangazamakuru ubwo no mureti. Mbere nkubwire ko mugenzi wacu Confiance yageze hano. Mwaramutse? Yaramutse neza. Umeze neza? Ashima Imana. Utuzaniye amakuru? Yego. Reka nanjye manze ngucangemo aka gakuru rero. Mubwiye ko mu Ruhango abaturage bafatiye mu cyuho